Pamiarsa nyangre Pujawali Ageng Ringkayangan Jagat Luhur utawi KJL Natar Sari Apuan Baturiti Tabanan Bali Ide Betara Sakti Nawasanga kairing puniki melancaran ke Jabakute selami abulan pitung dina. Manggala Prawartaka Pujawali Imadi Atmaja Mawasang sedurung Mejabekute Perlingga Ide Betara Sakti Nawasanga Ketangiang ring tanggal kali Juni Raris Kampuh Perlingga Ide Betara Kebecikang nepet ring penampan Galungan kemargiang pemendakan pejenengan Ide Betara ring pura dalam kekeran puncak sandi lan sesunan Ratu Alit ring pura peninjauan ngelantur ring galawengi kemargiang upacara pemlaspasan Perlingga Ide Betara Sakti Nawasanga lan upacara silih asih Raris ring raina Galungan Sanilintang Ide Betara Sakti Nawasanga ngawit kairing tedun melancaran ring wawidangan sisi kangin selami abulan pitung dino kekawitian ring wawidangan desa Apuan Raris nuju payogan Ide Betara ring pura pucak Padang Dawa kerinin antuk mesucian ring genap pesucian Ide Betara Kayangan Jagat Luhur Natar Sari. Napak pertiwi ya sekerti ring pura pucak Padang Dawa kemargiang tanggal 17 Juni nilintang galawengi raina benjangyane Perlingga Ide Betara kairing ngunye ring wawidangan pura pucak Padang Dawa ngelantur melancaran nuju sawatara wawidangan sisi kangin anutin uger-uger Mejabekute sisi kangin memargi ngelintangin Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, saha Kabupaten Gianyar selami Mejabekute abulan pitung dina Perlingga Ide Betara Sakti Nawasanga kairing memargi simpang merarian miwah mererep ring sawatara pura antuk 3 kabupaten punika tigang raina nyangre Pujawali tanggal 21 Juli Ide Betara Sakti Nawasanga kairing masucian ring segara Batu Bolong Canggu Badung adiding karya utawi puncak Pujawali kemargiang ring raina sanis cara kliwon kerulut tumpak kerulut tanggal siki Agustus. Juliana, Bali TV.